kuripoteri Ndizi TV kurwa bunge county ya Kisii elietariane Ndemo Steven. Na kubwatikana nogotiani woko kwa ba MCA mono nigo igati yabamenyi kurwa county ya Kisii babeire bawesokia na koerera alibaganitie bachiwekiranirwa ase amatukare bosyo korengana barabo nigo batere na abara yabange nigo bakubaliera chira chingakye campaign ekyo bari no kwegena namba chikoikerania ekerobono bacha kirobo koreri bwabo bwabeno muri keito Mildred Mumanyi na bwatamange. Inse ya Kenya nigo yanyora oborayo ya inse yo morai wense Dr. William Ruto no mokonyo Rigathi Gachagua nigo boigo serikali chie county chigendrete gutiania aba MCA na aba speaker gose abanogeri elio gochaka bene obokoreri asegeka kiemia ketano erebosyo. County Assembly ya Kisii nigo rero ogotianiwa kwa aba MCA no gochorwa kwa mo speaker wakoreka ase aba MCA emerongeta bere noyomo balia eire yo gochaka obokoreri ase emerongene na batano bakeire chikura na bande emeronge bere na batano mo bachorire gwetera ebyama ao. I Claire Moraubino, I do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Assembly Committee, member of Kisii County. I, Dr. Philip Machukinyanumba, having been elected as a Speaker of the County Assembly of Kisii County, do solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Speaker. Ebine birengereri byabamenyi be county ya Kisii amona baganiabo ase abarayabo na serikali yonsi nse yoboraibwae omugavana Paul Simba Arati. Tutagitenga bago so parliament ye council babe bago korere kene babe bago kwana mangana maele ase bako babako gutibesa baetie bintu bitegetayo bitayo kokonya mwananchi. Nogo cyane mwati ya ngurero bana mangana ali mwate bitanga paramore tagerete bana kwanda muri ko nyaka asama tukaya 100 ari mu kubona ile ndege tangani kimbura hote ile tangani kinga bitari kare mu ale gwetana na ile ndege tangani mu ale ko promise no njenye kura no mo ko nge kura yao ile ndege tangani ngo nje dinda mangana kinga bitari nde kama yo na abekira mario ona mangana bitari kinga bitari kama yo kon kan Yo ya toro singa para sogwe tamana boda boda waro sebe toira nyomba to akonyiri family jeito ase chingakecho nigo abamenyabo korwa eward ya nyakoe boigo bagania nsemo yesima korigereriwa na boigo gokeanie echogo yabagotu ase chichiro chiabo estima nero atwate ya power hizo wa vedere kera bayo tuwe tuwa estima ya power ndita kete ani stime jibo ya pechandi tuwa 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 kani goro Kali kuara kuna nufia sisi ya sisi kiri. Okay kwa hiyo sisi tunataka sisi hasa. Sisi kwa hiyo mmoja kwa hiyo wakati wao. Ndio hiyo kitu ni hiyo. Usinie wewe sisi hapa wewe sawa. Hata kwa hiyo. Ndio tagete. Bali gerelia bangina baraba kwa sisi akarusha manto bai kiri na kasa dini. Na baba bachi bai teke ndio baraba bangina. Kwa hiyo roho na wewe kwa hiyo. Abantu barwa abantu mulaba batoroma gerelia Ariyo niwo ya manya to bakongore ngorende nae cyo birengero ni munabono odi uri ya yewe bakutumbu katara teyo uri ni kitaya ko sa yo ya bantu bakore banyore na barbu burabu Ginko reporter ya Ndizi TV, Mildred